Ne znam, ovdje da počnemo ljudi i stvarno mi možemo gledati do ovdje i da sad ovo pred svojim očima gledamo. Da gledamo punu halu starija ljudi, punu halu mladija ljudi, punu halu ljudi koji su dubok trag ostavili ovdje, stavili dubok trag u ovoj grupi. Imamo ljudi koje neko je dan danas, imamo ljudi koji su svoje život odvotili zbog ove grupe, a danas vidite stojimo ovdje, niko koji nije, niko jači. I ovo je danas dan kada će se ovaj film se prikazati šta je to cilj za 25 godina svog postojanja na Divan. Film je pun emocija, pun je slika, pun je svećanja, pun je svega dobrog i to. Svi ja vas se do ove ekipe koja je zadnju pomoć sezonu izdjela ovo sve na rijeđe. Znate da je bilo dana, da nije bilo ni 10, kad je bilo dana, kad se bilo 15-20, kad je bilo dana, kad se ljudi plašili što cilje. Danas evo vidite da smo puni, da smo nikad jači i samo vas molim da budete uz nas, da nas podržite, a mi smo to da sve ovo izvedemo na pravi put, da bude još bolje, još jače. Hvala vam puno svima. Zahvalim našoj braći Ekstremiju koji su danas tu i veliko. Broj, Novi Pazar, grad vrednih i mladih ljudi, grad sa najvećom stopom nezaposlenosti u zemlji. Socijalne razlike su sve vidljivije na svakom koraku, ali postoji jedno mjesto gdje sve razlike padaju u vodu. Počeli smo da bacamo topovske udare i kamenice na te grobare. Međutim, onaj osjećaj kada vidite te grobare, onako oni su u tim crno-belim drasovima i šalovima, majicama, kada vidite tamo neke crvene koji prebacuju preko ograde i šalju na ekskurziju u urgentni centar Novi Pazar, stvarno je jako osjećaj koji ne može da reći imati na to više.
sad!